whaawhenua I atu I lenei fo I tae au alo maia o Talalo Radio Samoa. Te ele whaitau se lau ana nafi nei pia, ona o le maali lia I le swinga o whai mai ai o le a le to iai sa urgent care service I au nanga wha le soifua malolo I nei taimi o le pō. Ai suia nga I le telefoni. Fuanga le nei le health and zaid o le awa whaeilo mai I le minista o le soifua malolo ina Simeon Brown. O le a iai tau si mai whaatasi ma le pō mai I taimi o le pō, peitai e whaatala noa le I lungo le telefoni. Na tā ua fo I le minista o au nanga nei mo urgent care ai le o emergency care. Ma o emergency care o le a whaia umalava le ai le whale mai ho spay. O lo tu ma o le tale tonunga le minista ia Brown o se suinga le lei mo tangata nei pia o na o le a mawhai o na maue tangata fesoa soani le whale mai le nei Wellesley Road. Luas fulfai tu la, fitu aso le vaiaso. E le o fia I tangata nei pia o na o lea e le o iei se fo mai I whai ngā luenga I taimi o le pō. Mo siaki whaia whaafisa ngai. Na savali ai le tusa ma le lua se lau 5 tangata nei pia awala na nafi ma o lea na ngai I le nei pia health. Wa iei le wala au sau mai le komitia malo au whaatasi I atu nuu I atoe siaki la fonga tutongi po o le lei. Ma whaipe e le o a fia ai e vai tamau a inga ona o la fonga nei le GST. O le mana ongo le komiti o le toe au ili lea o le whaingolo o whaatūlanga I la fonga tutongi. E le ngata I la fonga tutongi tupe maua. Ai whaapea la fonga I lunga o tau o loa ma au nanga o na I lana va ai. E ono a fia I tangata I vai tamau a inga whaatusa I e o loo malu losi. Whai mai fo I komiti, wa tatau ona toe va ai atunu I le whaingolo o tutongi ai la fonga I le vau pisinisi whaapea le vau atunu. O se whainga o whai mai ele whaatono le Human Rights Measurement Initiative I tala le One News e matua mo o mia lava e ni usila na whaia suinga. Ma e whaapea fo ele whinangalo le sui o le Deloitte. Sauno fo ele taita ele Green Party, Chloe Swarbrick, e le o se taimi mua le nei wala ngā mai ele nei mata upu. O so enga na whaia le luafe lua tolo na fo I mai o le tolo se lausfun ma le tasi o tangata mau mea I ni usila o lo tutongi le iwa tesi wha pasene. Median tax rate au le isi umalau tele I New Zealand lua se fulu tesi lua pasene. Se fulu lua tangata manu lua ona o le whalavelave tau taavale na tūla I mai taupo I le tai awa na nafi ma e to otasi leo wa mō lia e leo. O le van ma le SUV le e whaapea na awhiai ma o le taimi na tau ma whaiei le isi taavale e pāsia le isi. Na feto ai e loa ma le isi taavale I lungo le State Highway 5. Mai lea o whai. O le toa iwa o tangata manu nua o leana ave helikopa I whale mai waikato. To a whāti ngā ina a o isi uma e whiololo. O isi tangata to o toro o leana au ina atu e ambulance I le whale mai taupo. Mo le maule pule nua taupo o se wha anoa ngā tele ia te ele whaalavelave mātu iale nei. Ma e reporti a leo wa mō lia le avata avalo le van 5 tausanga ma e tūla I luma o wha amsidonga wha I tūmalo I tauranga I le vaiaso a sau. Te ngā ina manu ango le toatasi ono le misa na tūla I mai Mount Eden I aukilani ana nafi. Fe ese a inga le nei na tūla I mai le whataula ingo a wala I Dominion Road ma Lambeth ma e whape taunu watu leo wa umona tatui tu lo le ua wha manu alia. Wha tope atu le whalmai I se tūlanga ti ngā ina tele le pō na pō. Pe tusa leo le lata I le tūla I fitu. Ripo ti olma ta upule neia o atu I le se fulu ta avale leo na iai whaapea helikopa ma ese mai le na tatui o le afo e iai le isi na whaamanu aliai mo na fofonga. Ma tala whaaiu, fia le palemio New Zealand Christopher Luxon I le taunu unga le whai ngā malanga na oai I nitia. O se tasi le neo au malanga tele I le tala whaasolopito le atunu. 5 aso le na oai ma e le ngata I whainoa inga I le vau Luxon ma le palemio I nitia. Ai whaapea whono tanga le vau minista tau fi whaata wa inga, whaapitoa lava I tū tau fi whaata wa inga. O le alavana tō mua I le toe langa mai lunga o tala noanga I fi whaata wa inga sa oloto I le vau atunu e lua. Ma u whaamauti no mai fo el palemia, o le masina fōwe toe whai ei tala noanga o le mata upu lava le nei. Ta utino Luxon, o se malanga I manuia ma uatangia mai ai, o loo iei le avanoa e mawhai ei o na ngā lulu e whaatasi ni usila ma initia. O le alava fo ina finau malosi ni usila ia mauaso na avanoa I le makete o le susui initia. Ma o se mata upu ma ale pita ai, o le ana manuia whaatala noanga. O le malanga le nei na saini ai fo I le maalienga I le vau atunu e lua I tū tau puinga I le ngata I whale. O Talanalo Radio Samoa, manuia le taia.